Ayo yang romantis dong dikit. Oke, lagu seromantis napa se kasar bu? Oleh bulan sesar kasar. Aduh. Cek. Segera kan? Ada segera. Keronding mantan hibur kereng deh. Serong kanan segoni. Iya. Yuk. Dan kakek serong apa? Hah? Lurus. Atahiyat ya? Hah? Bilu ke atas. Mak jan ceroboh kakek. Apa main SD pakai bukuku? Ki burung ngarang kita hafal. Menurut saya anyar ki. Oke. Ya ada nak kakek. Selaju ki. Bang minta selaju bang. Selaju. Kalau payah bu. Tobuk. Oke. Dek remah kakek malik pandekku. Ya Allah. Ngare mula tua. Siapa? Masih 17 guys. Siapa tua? Kakek. Goni beda abaju bandem malah. Wa budiro. Ya satu nada. Nih bini siapa dukung gue lagi? Tahu saya dukung nih. Corang ngalang kok lagi entung ya. Jadi nak kaki. Ale ngoreng tinju. Mon mereng ngengkui beding. Abedingan ya. Pasal sama le bersih. Tahu sasa kebaik cimat be. Banyak reng bini ratin. Ngangkok bang. Keng sayang matum pes-pese. Bener tak bener? Akhir demak kaki mak ngebut. Anguan saya coba sampai talon ada ngalak tangki kak. Reken mon saya coba kot penakut temano. Jo siapa sengoca? Can kakek reng ratin matadaan pese. Tadi can kakek engkok matadaan pese. Kakek tak ratin. Engkok kareng matadaan. Kamu imut. Lang. Kayak marmut. Terbelung. Balas lagi. Reng bini reken matre. Ya tang pendukung ya abare. Cek melean kok benteng. Gendeng cek benteng lemak. Cukup benteng buntoan lanjang. Ya tahu benteng piada bunton. Ijak reng kotak mah bada bunton nak leper bang. Terus. Cek alakean reng gendeng. Ada apa? Kabenyaan mata karanjang. Iya, ancu. Engkau setia make mengi semangat. Suara mengi. Dadi mon segenteng mata keranjang. Keranjang. Ya mon sejuba mata berunang. Nggak kaki. Tak sarahan boleh. Sasasang kui uik. Ya melang aku solar bang. Juk toju atas beton. Lakar reng dinaknik bining banyak muah gelowing. Nggak engkau kok. Celing leerah celeng poton. Bener tak bener ba? Tak bener. Kromo ana saya beri skincare. Leerah. Pleskare. Ya mana bang engkau. Full kadot bede seceleng bede sapote. Siapa full kadot? Ya sik ingat kening pano. Siapa kening pano? Boleh buka dina? Iya. Njok monding kakek tak full kadot. Ngocara kening full kadot, mak buka songko. Mau dibuka nggak teko. Arah apa sambil makai nggak teko cek kakek butuh tangki mi. Cocok yang butuh keniko. Kakek pinter seti banyak pendukung ngebini kabir. Ngaralakin soaja geromah re. Mon ngodi nasalon. Lodi pegilek sadia. Sesaba bengelaba. Terus. Mas ketang leer potong.
Ada apa? Habib Husin Pakun Senabe. Banyak saksena benambok kakek bang nabang telai ke kering ke. Itu dulu. Sepia. No. Bono saja nalpe ke tanda kalabi ye. Ya gak ada lagi. Balik sabah. Mon mareh nomor sentong. Ini nomor 2 Habib. Tak kira nomor telok. Di mana ada? Mon enter kemantan om. Masa mau bus telebus? Mon tedung bi lakenah bau celok. Bener tak bener ba? Kadang-kadang deng area deh. Kadang-kadang no sabu tedung ngang ha. Iya pak ya bang. Salah keluar etra aja. Jadi sama elangan mengi. Iya, mengi beres mata rabeng mo ya nom. Terus tawar apa sepilih matela celok? Keng beceng. Nggak bisa. Ya apa matela beceng? Tak mandi. Tembeng ngangkui calok. Anguan ngangkui arek. Mada ya? Salah aki muncelo. Ada apa? Niki kakek todus. Ya. Sorak pi umi. Torot. Mulai todus tar apa? Ya tar apa? Tanda nasela ke cerai. Sama aku di pekuah. Boleh saja rumah bah. Cek kaki cerai. Tak cerai enten tak cerai bah. Oh tak cerai lah ngalak tibi bi abah. Siapa lah ngalak tibi? Iya kan beri kaki nyaman lah ngalak tibi. Iya suruh ngalak 10 ibu bi kakek. Oh PC. Ketema. Song hujan unjin. Rek anak-anak paut. Boleh sabah. Mon HP ada sinyal. Ngobu tower beb. Tak usah angkui boleh. Mak ada iya. Mon andi bini bengal. Nyaman tak takuan. Angoan abini boleh. Ah? Dalam mangkok yang takut labu saya ber. Siapa? Tak oleh. Araje. Tak oleh reng bini, tak oleh api laki boleh karena situ mun laki tak rapat empat. Peto jangan umi mah. Bani kalau petok mun petok mi telak kentok. Arah pecan kakek. Abini kakek. Mau ba? Tako. Abini boleh apa? Oh, abi ni boleh kakek. Iya apa? Ki odi jangan umi. Mata dia. Odi. Odi osar lah. Ki kelar. Oh, bawa. Mon kakek abi ni boleh engkau dari rumah. Pakun tak luang. Wah, pak tak luang, nyaman reng laki ngucang aja. Mak pola-pola beda sepitas tadi kan? Benikun karo pitas bang. Apa? Ngonyer. Enggak tak pengunyer. Ayo tanya aki pitas. Enggak tak pengunyer ya lepas. Ngayon leboy, akan sosis. Mayu balas. Balas lagi. Ya deh. Pasar abing kok. Darem bang, kau tak ngerti ke kakir ya? Iya langsung kan tepak je ku. Kimak nyongok buku. Jak kaki sak dia. Kok ki burungan? Toro sengkok tak usah nyongok buku. Oh, saya nggak minta kemarin. Tak beri yo. Tak minta kok. Iya. Kakek tahu aki bertemu nabi ini 2. Tak tahu. Aki pada nyaman. Tangki kak. Oh gue Ya, Re. kiri binin. Ngalak kuah mak kengan orap. Mon se celeng dauna teteng. Mon se tuah lambek se malarat. Se seneng sanonto bini se ngodeng. Oh, mon se tuah La pengelarat. ilaha illallah. Matar keji. Ijak kaki pahyo apa? Ya jarang ada jalan lagu neng hari ya. Kok pah takut mati? Daram jalan lagu neng. Oh, beri saya rancak sekeras. Enggak parah, kade. Oh kaki kada ya. Iya. Careta na orang. Ajra siir sen. Oh, lain boleh. Sajanin samoreng dia tanya koncongan. Ari. Baik kaki. Oh, si gawat-gawat. Dalam apa? Malah tak ngantuk je.
Ki buru le mandeman nyeronya lato. Sudah. Ngalah aku mak kengan orang mun seceleng deuna teteng mun setuah lembek semalar sanontoh senang bini ngode mak antara mas senang ngode tina lagi apa oleh kimi tina aki bagi rangi tidak bisa. Mak tidak bisa. Oleh di mahukum kakek muntik terlagi sebini alaki boleh oleh di mahukum. Wah ke bayi TV. Keluaran anyar. Kalang kok munde je mun ke bayi TV hukum. Kata ni ke buku. Kok ku nyongok? Dari mak minjem. Nak mendengar TV. Olar ya banyak bermacam mah. Mak antar ke olar ah. Bedah kabar beda beresong. Oh mak merengi sesoja. Benih dua. Sero'o babi sapi ini. Bini dua oleh hukumah. Terus setuah ni sermak letak leso. Tepuk tangan yuk. Nih mata tepuk tangan nih bini nih. Ya jakun karo ngaji alasan tidak akurat. Gendeng isar ring laki. Marah apa? Ya melemun posapuan lo meletak soleso. Kedua. Oh tadi men sejam. Men ketibi sejam, men keduain setengah jam. Setengah jam sasa biasanya sejam setengah jam mari kedua. Iya menomor kakek sebitek telepolo ilat ada kakek cek kedua. Ya benih dari Allah mun umurku. Wah kalau nyaman TV. Dan ala ntar ke olar. Olar serak. Apa lah? Olar. Pantun resen. Cit mau ngecit ya. Kolan jago olar gelek tak yale. Mata kok aku olar cik lepade. Lain. Ada mata dah. Olar seraja, olar beresong. Mon ekele pakun senyilong. Benine sermak letak lesong. Keng selake norote nafso. Dunape beni oleh hukum keng norote nafso olar bereso jenya tahu sah. Ingin cuma boleh melelekas. Tade reng laki tero abinia dua. Tanya kaya. Abinia apa? Ruwet ben areh tele tak kabua. Tulat. Ajeling binih tak toman abede. Beri pesen. Atamba areh mak sajen coba. Apa? Kagak ke bayi mak berserong bener. Siapa senulis? Siapa coba? Oba bani coba. Atamba areh mak sajen pakungu. Saya tulisnya coba. Padahal kau tak nulis coba. Apa? Kakek ngak tang obe. Kau cek tuan naruh ya bang kan? Ayo mangkat. Bada ya? Ayo mangkat. Mangkat boleh. Ndak pak ndak. Sasa senang kui ui juk atas beton banyak uang glowing celing leerah celeng potol mengodin nasalah jasa behemang laga mas kentang leer potol duti kapat kun senaba Masya Allah Safa nyari laki celing ganteng sepenting alake belok pabuja oh nyari bini celing ratina sepenting abini
sakit wat jenya benya asro pokok peten selamat rezeki dari Allah. Kelakau Umi kacang-kacang talangkong mantuan ya. Terima kasih Abang. Abang kena semangat kena. Mun nyari anake jeling gentengan Sepenting alake meraka matuan. Mun nyari bini jeling ratina Sepenting abini kuat agemana. bapak bu celepelean mentok cekir pikiran tabu mun sekadua pada esok tak usah kiwat-ruat jenya benya asro pokok peten selamat rezeki dari Allah pokok peten selamat rezeki dari Allah pokok peten selamat rezeki dari Allah. Oke, saya istirahat sejenak.